Hagasing balang Jogotayo we usamla ulah sya pengop bat doe nriu hajar tengka. Ha kajing sya penbiet hagawe ke company lengba kerensan social media. Kajing syukur ban kering ya kiri upat ba ban ngad shrip ban doe lek pisa kalau pau perthai. Hadian ba we usamla ulangat agane ka apot ha ka baulo doe palat nriu hajar tengka hagawe ke company Bajaj Finance Loan Company lengba kerensan social media ha ke Facebook. Uli usamla balangat hagane ka apot ude usyambor lang sengkli besyong basa ha snong kadhor ha kathan pathar kema. Ha ka bada gajing syania ya ka advertisement ke balami ha Facebook ha ka khatlai trik ya yong arhajar akun rio ke balakam bagane ke Bajaj Finance Loan Company ke jo airam. Untau la pandap ikijingan kam baro naro ke bank account ke pan card bet kiwi nalor ke number phone jong u. Uli tu ru bahagane advertisement ulapan ram silak tengka ha ka bahadian like entai ai dan we brio benar ke jelau bela phone u bat kambu tre hagane company. Ha ka ba ula betha ban sio shwa shi hajar arsbasan pho tengka ban play ke savings account ya ka ba uni ubriau ubalangat hagane ka apot ula sio bat hadian pat ulapan biang sasau hajar tam ban le insurance. Ha ka ba ya kan ru uni usamla ula sio long baga GP sho ubriau bela tip kateng kum manoj pal. Syusyuru ulaong bahadian lasang nartatien bat subas niaw kene ke company hadian balapan biang sah 100,000 san spa tengka ban le ke GST. Hadin kan niaw ni usamla syam siu syu bat ka khatsau trik uyayong nalit bin ujor ha ka thanat apathar kema. Na kaliang ni usamla ula kerpa di pat ba bikin husiar kum gini gijat company ke buju terwa airam agiran san social media klam dap penting kena bah bagi den em ki company ki bala bencania baru kermen scam bagi pulit kin le keberan kam mentoket halo kene gejing jayu. Te ha kasngi khatlai terik ngam bakala ha katasi ba kadon gawe company ba te ha kasi nga kum I ba yo ban apply te nga kum apply no ken te la dep apply nga ta la dep ai number phone la dep ai kerteng te kadin kum ba kum tohi kum arkanta la kanta kila call na nga te kila call te la kila kili nga ki ong ba pikwa ban simlun te nga ong nakwa te kano pikwa ki ong ta te nakaliang jonga nga ong gade ba la ai silak nga ong te ki ong to yo bet ki ong ta te dala ong akunta kamot pihak ban submit dokumen ki ong dokumen baro don kam adhar don kam ipik don kam pan card pat ka account number te ngala dep submit baro ta te hadin nang ta dep verify lo baro ki ong ni la dep verify ki dokumen jong pi te nang ta ki ong ba ni la dep verify te nakaliang jong pi pihak ban siu ya ka registration ban ka bank saving jong pi fast saving ki ong te ngala dep siu kumba si hajar aspa sanpo kata dia fast payment tenang ta dala dep nang ta gi ong ngela dep verify ya kaneru te sak ka we pidang hapen le kata kalong ka insurance saving gi ong ka insurance saving te ndala dep kata pan kata kasyong kumba 100,000 raspa saupo tengka te kata ru ngala dep te hadin nang ta la dep kata kamut kisaong pihak le saka GST payment for the government ki ong ta te hang ta ngala kan di benriu no ba ong ba kane ka la de scam namar ngala sutu ba kumno ubriu ba ailun un dawa pisa biang nanga uba simlun te hang ta ki ngasa kan di benriu no ngasa ong ba kane ka la de scam ngayo na ka Facebook kalong advertisement na Facebook da kasumi be spam tu te ngaku apply no ken panyo keren batau breu ningkong ukol tawe marsin kol ngau tau ong ukol lejong tau sam number te ngasim dala sim wong pihak banyak keren yo brand manager pun sabatai ki ka ba pihak ban le wong ta budget finance loans nah kalian jonga ngala IFR ka khatsau terik lai baje ngam try lai baje hapo patakma police station nah kalian ki pulit ki ong ba kani kala de kaba syam bunsin bat kalong ru ko ba hi bantuat ini jaj breu nomor ki ong ba kini jaj breu kinde banajan kide banajengai ong ta
te nak kaliang jonga hakbede batne kam kalalong ka kam ka ba sajaman kapor sakapor ngai ba te hangahi merwe ngasngo ba bandong ban penrap ba ki pulit ki haban sim khia bhai kene kam namar ba kene kam kala sajaman kapor sakapor namar kum kene jinja jonga le kalong ka basuk ba ban tuat ini jadi breu namar ladon bat kadur jongu ladon bat nambar ban bayok ban yakol berart saw ta tahi ko ba ka chance ba na matai kulit lada sim khia ya kan di ka kam